U moru povreda i loših vesti za košarkaše Crvene zvezde stiže i jedna pozitivna informacija pred sudar sa Monakom u Beogradskoj areni, a na raspolaganju treneru Saši Obradoviću biće centar Donatas Motiejunas. Prema pisanju Sport kluba, Litvanac je došao na tromesečni ugovor u Crvenu zvezdu kao pozajmljeni igrač Monaka, ali sa malo drugačijim klauzulama u odnosu na one koje su spriječile Filipa Petruševa da prošle sezone nastupi za crveno-bele u duelu sa Olimpijakosom, čiji je član tada bio. Zapravo, nije riječ o klasičnoj pozajmici. Posle isteka tromesečne saradnje sa Zvezdom, Motiejunas će de facto biti slobodan igrač, s tim što bi mu Monako isplaćivao platu do kraja ugovora koji ističe po završetku ove sezone. Ukoliko crveno-beli reše da produže saradnju sa Motiejunasom, Monako i Zvezda delili bi troškove njegove plate. Ono što je kratkoročno najvažnije jeste da Motiejunas može da igra u četvrtak, pogotovo u svetlu povrede skočnog zgloba Ebuke Izundua, kao i ne baš najsrećnije role Uroša Plavšića na nekoliko utakmica. Čeka se izveštaj o stanju Izundua, kao i o Chimi Monekeu, koji je propustio duel u Dubaju zbog bola u preponama.